Mwonjoria na mutabarira wa maundu nenda-ini Macemaina riu arauga tabarira ya Njorua ya Koothi niyoete mwerekera ungi nginya ikoneka ta ituikite ya Mucene ko. Arauga mbere ni irarehaga andu mari na ng'ano mangiruta nacio ta Jaguar, Pastor JJ na Shirwa GP na Kiengei. No riu arauga ni kinyite handu ikahana ta kai itararehe Njorua cia Koothi no Mucene ko. Augite ng'ano icio ni njega no ona kaba igayanio maita meri kugie na muthenya wa Mucene ko na Njorua ya Koothi. Akenya mwena wa comment section makorwo magiukirira mundu gwitwo Macemaina na maiko mage support mundu ugwitwo Babytop muthoni wa Kiruba mena Chef Kademba na Maria Superga wafanya kazi ya kuachana na Babytop ala na Margaret Waithira Kimani kwa nini watu hawakuzusha wakati Martin aliletwa hiyo Njorua ya Koothi. Na to make the matter worse alimtaja Ruth na huyu Ruth hakutukunana ala kwa ikai kwe wada na wa Mugongo na Jerry Mamdailo wakawania thie akame advice ape watoto wake enoge hai koro akiandiko Faith Muthoni Muiruri akawa kweli lazima usemwe ni atutigithie kaba kwaria uma kuri ngoro niguo ihone na mamake Vivi akawa naonge ukweli hau hatire Njorua he mundu aranika baby daddy wake na anasaidia watoto wake ithuĩ turore nako na ito matimenyaga ciana ciriaga ki na Moses Ngugi kwa Mucene ko niguo utuma tabarira ithikiririo na joint yari akawa ule ukua unataka tujue ukweli kuhusu Martin wa Janet Jangiri na eti huko unataka tujue ukweli kuhusu Martin wa Janet Jangiri na waboiki kaka sio lazima usikize na pichat akawa it's very simple, start your radio station unalete kile unataka. Are you ears screwed there? Kwani huyu mwanaume hata wewe ni bwanako, you are not forced to listen. Wacha panganga na kiherere na maliza uniza kwa wethi ukamie ona ethi ukahea nerugano rwa kutuigwe nyenye mtu apeane life story yake. Huko ni kwa Mwagi wa Mohoro gakonge kuheana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino itu.